Cepon ring bengkalan, cepon ring bengkalan melekarak ekakan ben kuasa putangan ibu kadede karoki melarat apulung ben setuah ngabungan ibu ki kasengode kok. Lamba ada endak sampai 6 ring bini ni kayak tak ada gelem mangken gula lah mulai ceramah ni kada alhamdulillah dia bisa beli mobil Roma andi tak gula ring bini selambak tu man nolak gula robu ring bini lambak tu man nolak gula aku tak ngubungi gula riba gula tanya banyak jawaban dia gula kuah sekali terucap tak akan kuulang lagi walau kau memohon mengharap padaku. Bukankah dulu kau haramkan cintaku begitu angku pendirianmu. Bocok nangis sebenarnya. Lambak kula tegabang tabangan aram nemu orang mik beda gelem ka kula. Apa bakalan dik kiai bakal lagi minta paburung. Pan mangken mulai di Allah paringi dunya. Nil pun tibi bener cang rengkar dulu kremon karak suro kuring mon kopi suro toto mon melarat kada ajeling karo mon soki kapi ngako kok. Ngako pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadratas Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Mazkur Wasi, ajunan semulja Kiai Haji Fakih Irsyad, ajunan semulja Kiai Haji Fuad Hafiz, Kiai Haji Imam Suada, Kiai Haji Ulul Arham, Kiai Haji Abdul Wafi Munir, Kiai Haji Khairul Bahri, tertak galib ajunan Kiai Subhan STHI, ben setuju para kiai, setuju para guru,
Nyuun sapora tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pengauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takdim dan hormat badan kaula seteja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, secara khusus ajunan Bapak Haji Faruk selaku pemangku Tisakar Tuluk beserta seluruh aparatur EPON. Juga hadir Sekretaris Desa Kartuluk Bapak Suaidi, Kepala Dusun yaitu Bapak Abdul Hadi sekaligus sebagai Ketua Panitia dari acara haul tercukeng dikro maulid saat mangken. Ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat da ajunan seteja beten kaula amul jaaki ben beten kaula yakin ajunan seteja imul jaaki Allah. Alhamdulillah ya saat mangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir alengki apolong dalam keadaan sehat. Langkong-langkong saat mangken kaula benajunan ala kotoat semu beni coma apolong ekar tuluk bisaos tapi sampai ke akhirat kaula benajunan manter pakuna apolong dalam keadaan kenging ridho epon Allah. Seteja saya hadir manter ebatet dia orang seepa masuk dek suarga na Allah, epa salamet dari neraka na epon Allah. Ben kaula ben ajunan teti orang se istiqomah. Salawat ben salam samu ke teti perantara kaula ben ajunan kenging syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Amin. Sejak pun gila Kiai Subhan epakon mau solawat areng sareng cukup bentun pantun na bareng melekor mah iklapate melebajut cenurakero percuma ekocak macal tong ate mun janda belejut ada senoro. Ya maki aku Pak Amun tak norok percuma aku kan. Nah, ya tempeng mulian di otang mau ibu sedina kayaknya. Nilai tak kira pikiran pula. Bok, mayu mun gelem rasanya. Hah? Iki di bundajan. Tak pati hujan gula mun kenika. Engon neka Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin hadirat saya muljaki Allah. Makin nika acara haul bengasepo kaula ajunan niki. Dan gula madapa iman gak diman sekak dintoh. Tore ngaji galu ngaji ki. Lamari solawat mari pantun mari kare ngaji namaken. Napa? Kor gelum norok buk sambian nih kebeni karo nyanyi ibi gula. Joget ti badan kor gelum norok. Nah. Dan gajah.
Kula ni ka rek laki normal buk, reng laki ni kelibur karing bini biasa wajar teh sih. Kengten kula ni ka engak cimin ketika abi ni ada minta ring bini sampai 6 kali ni kayak tolak. Ada ende. Oke. Cak dengan kula melarat tak diandi apa-apa. Sampai petong kali ni apa bekalan burung ben bekalan kula. Sebini tak ende mari bekalan minta pa burung kia. Panabit pah bede situng ring bini senda. Sekelem apolong ben kula. Nek kasi abureng ben kula dalam keadaan melarat. Bi kula ki bengampong ka Roma nama jadi karena kula tak andi Roma. Panabit dan kula kelar maca ke Roma pesena otangan. Keng Roma nikah tak ibri ilabeng, tak mampu semasang na labeng dan kula karo kamar situng. Bi kula bini kula tin aki kamar si cuma labeng situng ni kala. Kula siang ajolen, malam ajolen, acuan lele. Lamba makin nambu pulang di orang yang kocak hulil lele kula. Dan ni bini ni ke bi kula saya kabar, sesitung segelem ni kala. Dan gula saya akan datang tautang beras cuma bisa melekan sekilo cukup tang tautang dari 2015 16 17 12 mulai ceramah 19 sampai ke 2004 lekor makin alhamdulillah gula tak ngarenga tak ngalenga paparinga Allah subhanahu wa ta'ala tak arang-orang saya paringi bi Allah makin ni gula Jember pata beri abini pole tangkung bede senangkung Banyuwangi pata beri abini pole bede senangkung Bangkalan pata beri keng kula sa abini pole bini keng tak tero keng engak kanik bini sa abini kula mulai melarat lambat ni kala ketika kula mangken ampun andi tunya pah itina akin abini pole ni kula kere pekcer cepon ring Bangkalan melekarak ekakan ben kuasa putangan na ibu kadede karo ki melarat apulong ben setuah ngabunga na ibu ki kasengoday ko lamba ada endak sampai 6 ring bini ni kayak tak ada gelem mangken gula lah mulai ceramah ni kada alhamdulillah dia bisa beli mobil Roma andi tak gubala ring bini selamba tu man nolak gula robu ring bini lamba se tu man nolak gula aku tak ngubungi gula ribet gula tanya banyak jawaban bi gula kuah sekali terucap tak akan kuulang lagi walau kau memohon mengharap padaku bukankah dulu kau haramkan cintaku begitu angku pendirianmu bocok nangis sembilan kayak lamba kula teka bang tabengan aram nemu orang mik beda gelem ka kula apa kalan di kiai kan lagi minta paburung pan mangken mulai di Allah paring itunya nil pun tibi bener cang rengkar dulu kremon karak suro kuring mon kopi suro toto mon melarat ada ajeling karo mon soki kapi ngako kok ngako pak segak dintu si bisa beda pak tekan saya dan tek lagu na kan tekan lamar lagu champion center jikul lega mungkin ngapi datu pak koro maburu hukum neraka jahannam mulai kena tu ngare kan mi mulai deh mbok apa cong nganyar depak lah yo bere kok keng mon sampai lagu deh nduh korang lah karena iya kak kelek mun kudu ngolek ibri magi didik minta boleh orang mayu segem cok tang gula bu gula di Bangkalan kita ngiding bertajak nyaman hati sana tisa turjan magi tur ketur tujan Allahumma sholli ala Muhammad. Pon ngaji gelu ngaji. Pon wis lagu na mare pantuna mare wis. Bung. Pon ngaji. Apa le? Cagila to kong kau pikiran dikile.
Allahumma sholli ala Muhammad. Dan gula sering berdepak iman gak diman sini ke hadirin. Kula benajunan arabe tiba ngasepo se ampun sete. Kak dinto nunjukaki bahwa saking bersih, saking ikhlas, saking estonah atena kaula ajunan dek ka orang sepo. Ini belina boleh. Kaula ben ajunan arabet orang sepo sampun sete. Se asmana yada ibu cakap pi gila tulis bode yada ki. Bo cakap pi kok malaikat salam sang. Ya atra tak aku mia kejeding gelung. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadina boleh. Kula benajunan alatin atu aki orang sepo pada ben mangkin ni kah? Buh, salawat gema al abrar ki. Gema al baroya tak langkong seporana. Ni kalau pai tak sebut. Apa tak kok yamba banyak rombong narong. Mun pas sampai eke-eke ya. Tu aki nama terlancang umur. Selain mati kapi karo kari sambian kuning. Harap menudi melolo bu. Perhatikan, pon ngaji gelu. Kula sering madepak, kaula ben ajunan arabati orang sepo sampun sete pada ben mangken. Entar ka orang sepo sampun sete pada ben mangken. Kak dinto nunjukaki saking dari bersih, saking dari ikhlas, saking dari estonah orang belajut. Amin kau bu. Cengeng. Anapa ngah oleh benga sepos ampun setene kami nunjukaki ate keng bersih, ate keng esto, ate keng ikhlas. Senega. Kaula ben ajunan mun andi orang sepo, ring sepo naki odi. Era beti bi sampian. Iyen tare ben minggu bi sampian. Bi sampian elati nih. Nih merupakan hal wajar hadirin. Karena terkadang arabet orang sepo segi odi nikah ada maksud keduniawian, beda maksud ketunyaan. Contoh, sampian ring sepo lagi odi, ben minggu iyan tari bi sampian. Mau ditanya aki bi orang, kaki ben minggu mi entar karo mana ring tuan dato. Sampitu ku tak senikah. Yo jok muntantar kok pai kiri. Muntantar panglo. Jok muntantar kok pai tanya aki. Kaki ben Jumat mi entar karo mana bapak ngetok. Biasanya beri rokok engkau bi bapak mana. Jadi toro kadang entar karing tua siki odi ini ke imma keng tako panglo, toro kadang keng tako tanya aki, toro kadang keng terori beri. Jadi ada maksud keduniawian. Cok saking ngata iki kiri, cok saking ngata tanya aki, cok saking ngata panglo, bisa saja tak ker entar karing tua siki odi. Bener. Toro kadang entar karing tua keng pulang ring tua mun Jumat biasa nampu abri rokok. Jadi entar benih keng margen abe estok keng tero karo kong ring tua pulang biasa nampu abri rokok. Jadi kadang-kadang mereka kuda tidak benirat ke benih kapi. Kadang-kadang Arab ring sepo si keudi ini ada maksud keduniawian. Sementara ajunan mangkin sesombongan canggelo esukutaki sampian sampai biaya banyak nih kalau mangkin. Entar kak kantung uang bekto nih kalau. Entar karing sepon atu akhir yang sepon sampun sete. Napa arepna sampean? Pola sampean toko iki-iki dia mun tak entar. Punten kan? Sampean makita ngehole mangken lo kere panglo kan direng sepon. Punten. Ben sampean mangken ka magi abi beya banyak tak kira ibriin pa apa beni ibri cak saya tering sepo. Justru sampean mangken rugi banyak gara-gara ngehole ni kengki. Ya alhamdulillah kompak lo cek pon debuna kesubhan bade senangkung terop bade senangkung pentas bade senangkung sound system. Satu aja saya nyumbang, satu aja saya norok manter ikan tenas lebih banyak.
Alhamdulillah makin selok nyumbang amin kia. Beganan kigla kan boleh saya nyumbang panggung. Insya Allah lebih 1 juta kan ibu. Boleh saya nangkung terop, boleh saya nangkung sound system. Kula kira pikiran, huli liasin siapa saya nangkung minta sebut. Kita kok ada demam ke subhanallah. Boleh saya nangkung gulanya. Boleh. Nah, dan ya bulan gila udah sebut. Nah, anu gula pidato 15 menit kau dan. Oh, rajoke. Enten gula agak gula. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi entar karing sepos ampun seda mangkin digale. Sampian parlo mangkin biaya banyak. Beni keng toko epanglo. Siapa sih mang lu aja ring sepon ampun seda. Beni keng ngarep diberi. Eng tua saya masa adik beri aja mangkin eng tua saya holi ampun seda. Mak entar gak kantok. Mi luang biaya banyak sampian. Mak jeng aja sampian. Ni konunjuk aki keng saking dari bersei. Las estona areng karduluk dak kebeng sepos ampun seda. Amin. Tere maaf ya Allah. Amin. Tung. Nomor 2. Orang sepo sampun seda, orang sepo na sampian makin setu aki ni kada. Aja ke sampian seki odi, nikah lebih fokus, nikah lebih santak, nikah lebih abid bektona aja ke. Etempeng kula ben sampian seki odi aja ke nak foto. Tore, kula ben sampian seandi anak, kula atanya. Bede ering tua aja ke anak nikah edilem sehari semalam bisa aja ke 4 jam. Tak bisa. Potong tedung petong ngejam kare 12 sejam. Nggih. Potong ke pasar 2 jam kare 16 sejam. Potong ngarik 2 jam kare 14. Potong niku TV 2 jam kare 12. Potong abojang sehari semalam 5 jam kare 11. Potong ngarang sanan 2 jam kare sangang. Bahkan nggih kan? Padahal mun abahas niser bede orang selebih ni ser etempeng kan ni senaring tua dek ke anak bener kejak benih ser mengkana ni ser napa tak ni ser samratul qalbi kan ada ni ser ni kelebih ke ni ser ke anak kula tu man tanya aki bi orang tat holil sampean ka mani ser ka anak ang ben ke bini na ni jawab bi kula ni seran ka anak mun siang mun malam kula tedung kan jadi dia kan tak oning jak kula banding tedung bae tanya aki ni ser mau bahaya nih kan tak percaya aja kagula nih kan buka jak benih ser ka anak ki tadi gula tanya kakak nih kak mun potrana sampian siki keni pah sake cek bisa iontal ka dari niser thank you kak mun potrana sampian ki keni pah sake cek bisa eporop kan tinang kok bapak ang sakit kortang anak beres apa karena mun anang sekeni sesakit maki embung tak ning likuli tambu sekali dak iya rupan itu di rupah kiren mereka lesok tak telesuk cak gelak kaki saya kocak dia bener gak saking dari ini seragam anak cak bisa gente bener tinang kok sesakit Quran ang beres mun anang sesake 2 hari haram mun sakit 5 hari tak ningkuk takuk sekali pak gelet to tamu ceplok langan deh ya bu beda mun anak ang sehat make bapak ang kening bendai bodrek sambian ka anak kapan ngede kan bisa ngale ka suruh mulai kadek pemulai segema kameran buki kameran dia mulai yang jadi pengalaman mun kan tidak iya dia hari berarti tidak iya dia karena tidak iya nah pemulai kadek buki kameran segema kameran nih kalak buki mulai kena hari pengalaman pan anang tedung yang lebih dia berarti
Dai ya apa anang sakit embung ili kulit cek dengan anang beres terkat dengan pani sulit pak melkot dajan. Beda buk beda. Beda. Allah. Kecekak besok kak. Itu ulit boleh pah napang. Kapan napang pah gerra. Pah tak ninglik beli. Cang selakek me tangu abini berekai lambang koi. Beda sedaya. Ada bok. Ada pak situng hadis gue lagi. Ada pak situng hadis. Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi. Mun bedereng laki ngecek asaren ke si bini, ngecek tedung, bening ngecek ngangkok beto. Ngecek tedung bening ngecek ngangkok aing dia. Fa abad pah tak gelem. Cak beri mare. Boleh. Beda sampai daya. Banyak deh kak dia. Oh, kau ngayu kerja sama deh kak. Patoto kaki nih kau kemarin. Fa abad pah lo ndak si bini. Fabata ghadban alaiha pah semalam selaki pegel. Me tak pegel cak pun nemban ketibir. Anak jekan anang sakit. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Orang bini selok gelem jebuk elak nabi malaikat sampai sobu tula. Kedi otiaki kak. Insyaallah kedi marketek deh. Cang si bini tolong hodil dia kan tidak ada kok. Ya jak nikah hukum kutu pada pak lagi bu. Tapi kak ya sampian saya bisa sani ke bisa pegel bisa maksani mun si bini tak ipalako. Aku pak. Berarti saya aku pak je sampo tak gelem saya kemas aku pak ki buru je. Aku pak boleh kok terus tahu ah. Nah raji ya sampo tak gelem je. Mun si bini tak ipalako mun si bini teu kebungo kak. Ya sampian kau tu ngerti. Dah ya bu. Cocok ya kok. Cocok ke. Siapa ngucap cocok ke aja. Tangke bu. Keng seni ke bu. Mangkana gula ngebele man gaman. Asli nareng bini ni kemun selake terota abinya boleh ni kepaling cek gembang. Iko bele. Bungke kok. Ni ka malam-malam larang ni ka bu. Umpian minta amalan-amalan selake terota abinya boleh. Terengaki, siap ngamalaki. Siap ngamalaki. Buk, perhatikan. Reng laki ni mun terota abinya boleh sini kini, ini ngaki. Reng laki ni ka buk, tangkan cari, are tangkan cari. Kancang gula ni ka buk. Mun eroma bi sampian pada pa kenyang luar make yang gak nase bi orang tak kira ngakan. Bener gak? Mari kita ngaki kalau. Waduh, mempentong sekali kok. Cak orang kayak ngakan terobi ingatkan apa? Wah, makan kacang. Apa mi kakan kacang kakak? Hari kita ngaki. Iya kita ngaki warja lekeng malam-malam lekah. Umpian siap ngamalaki, ya tak ngamalaki loh bapak. Cek benitang majadi apa kaki aja. Hari kita ngaki jadi lekeng beri malam-malam. Reng lake nih kebuk. Eroma nasi jagung, eroma cukok gereng. Keng epa kenyang bi si bini. Luar make yang kayak kok sape tak kira ngakan mun mari ngakan di Roma. Makilah yang kayak kok sape luar. Keng mun eroma epa lapar bu. Napa boleh luar nemu kok sape. Make kok gereng epa gemet bi tangkan cari bu. Aku rumuan nih kok. Ya tak manti malam-malam mun bedanya kak. Pada beri malam-malam pakai benda gerumuan nih kok. Buk kula cerita lagi. Kula awal lambak pengajian kan mobil kula kita andi.
Jadi kula nikah mun pengajian dimin tahun 2019 2020 nikah. Kula nyalter mobil. Le supir kula ni kala saya andik mobil ni kala. Nikah abini dua. Abini dua situng reng Bangkalan, situng bini na reng Mekasen. Jadi bid'ah bid'ah romropah bini na saya Mekasen nikah telak. Bi supir kula nikah. Bi kula tanya aki, "Mai telak kak bini na sing muda?" Bu, cok bini saya tua di kule compok pacek penter ramak ke. Penter katina apa kak? Kule kan bini dua ke. Itu mau bini saya tua. Lebih bini saya tua ku ngemuk sekali. Ngalak sabia sebulan pulang tak ngemuk. Bagi waktu bi kule teluari ibarat teluari kule temur. Nah terus kak. Le kule kapan bejana mangkat ke temur ni ke kiai? Kapan mangkat ke temur ni? Cok saking ada eren kule Roma aku tak pengakan gelu bi saya tua itu. Cok kule mak kita anda pahit tulang ngaki ya kok. Ngakan. Kula mak kita ngakan, mak kita ndak haram itu lengaki kiai kok. Ada pan pak ketemu ora lentek kula kiai kok. Make bini becak lok manti. Ni ke pamulai ada gak ada. Takok si bini takok boleh nikah gak macam gelang. Macam lain nikah gak kok. Aku boleh jambak deki. Benih bulan sampean bini sing ngode benih. Pucuk kula Pak. Bon katemu ribik setuai pas ini ketok kula. Cok mak kita ndak kula Pak itu lengaki kiai. Ada Pak kon sing ngode kula keng tarengit kiai. Pan ongko kula benih keng abai ke boy. Ya ada pan bini kula panabit. Kula ala ke sampean niku benih keng trotunya nah kak mungkin tratedung tingkel tora tretan dua iku. Pak minta telak ya itu. Buk manti malam-malam paling manti ni kata usaha dulu kau nak kibu. Mun sampean pah ngucap lesok sampean sini kapal lesok gue bela. Kak engkau lesok kau tedung apa cangkak ke tok nyetok tibi. Nase. Lekan saya kan cekakan begila kan. Legula akan tenase. Saya kan tenah apa begila akan te. Hah? Iya nase. Jadi malampian lesong antok alasan dan terus senikah. Kok tedung agak lesong apa yang kaki ya? Ledok nyetok tibi kok. Aduh prasmanan nih kok. Ini kok pengalaman nih kak. Langsung dapat ke prasmanan nih kak. Nah, pokok rokok tegak tadi tak kenyut nih kang. Kalau di bibi saya kira aku lupuk nih kang. Rokok tak ada kak nih kak ada kan. Ada betul nih ke acara. Udah paman deman nih. Ya punten nih ke berbagi ilmu nih ke berbagi tips ki. Tenungku nih ke ongguan. Ya ajak manusia ni beda-beda setabu thank you kak. Mun lemari ada makero ada boleh tak kira gelem. Lecak. Kiba mulai. Kiba mulai kala. Lecak. Bon. Bis, ngaji boleh. Intermezzo nih kak. Nih kau cuma intermezzo ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon. Jadi atu aki orang sepo sampun setu nunjuk aki lebih bersenaat ya hadirin. Kenapa? Karena sampean mungkin atu aki orang sepo lep banyak biaya saya keluar. Nikah tanpa ada niat imbalan keduniawian. Benih keng marga teroya. Lebih orang tua saya mati. Benih sampean keng tako yompang tako kiri tako panglo mak ngah situng tujuna estona abe karing tua mak lereng tua sebeda ialam berzakat dinto selamat sareng ajunan Allah subhanahu ben ibeli na boleh ring tua na ajunan saampun sete kak dinto lebih tajam aja ga ajunan siki odi kula ben ajunan salaku ring tua
ada si bisa aja genak foto gak dinto sampai 4 lekor jam. Tak bisa hadirin. Orang seampun setan ni ke bisa aja ge 4 lekor jam dak kapotran tak ambu sekali. Jelas. Jadi sampean cak beranggapan bahwa orang setan ni kama setan langsung orang setan ni ka oning sateja dak sateja saya kelaku bi kaula ajunan. Cek pun serah Kanjeng Nabi saja bu. Bahwa orang setan ni ka oning dak kaula ben panjenengan. Orang setan ni ka ajaga kula ben sampian tak oning dek ka alam kubur tapi sebeda alam kubur oning dek kaula panjenengan. Pada ben sampian niku bal-balan. Sampian niku bal-balan bal-balne Jakarta. Sampian sini ku ilmu TV, sampian kan oning kapi Jakarta, pemain ne bodo-bodo pas amain dek rumah tanggi. Kan oning kapi tanggi. Malah sampian ki nolongi bareng aduh kurang deui ieu ki. Sampian oning kapi ke se Jakarta, keng se Jakarta tak oning ka sampian. Orang seilung kubur oning kapi ke sampian, kasih kalaku sampian, keng kula ben sampian tak oning karena dari alam dunia ke alam barzah ni beda betes, sementara dari alam barzah ke alam dunia ni kesada betes hadirin. Makanya sampian mun lebet kuburan, ni kebi Kanjeng Nabi epakon ngolok salam gak dinto dialog, ngolok salam ni ka atu aki bagus, me epakon ngolok salam. Karena orang si odi kak dinto oning kasana sampian, mireng kasana sampian, wayarudduhu orang si mati ni kaajawab kasana sampian, keng sampian tak ngiding kajawab na orang si mati. Maka namun libat di kuburan, assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin, wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun. Pokok bi Kanjeng Nabi yarudduhu orang si mati kasa ajawab, keng kula ben sampian tak ngiding, ya ontong tak ngiding, mun pas sampai ngiding cecer maki sandalah. Menbah ngiding. Assalamualaikum ya dar. Waalaikum. Make huli Yasin buru ka iki. La ajawab hadirin. Kanjeng Nabi saja bunika ya rudduhu. Ajawab dak kasalam kaula ajunan. Mi suruh ngolok salam. Masa Kanjeng Nabi pas ngolok salam ka bareng ada panapan. Kan tak masuk akal. Mi suruh ngolok salam. Oning kasalam kaula ajunan. Oning saja. Makanya coba perhatikan pada situng hadis. Perhatikan pada situng hadis nih kan nih. Inna a'malakum tu'radu ala asyairikum wa aqaribikum minal amwat. Hei orang karduluk, hei orang belajut. Inna a'malakum saungkuna kelakuan sampian. Tu'radu ala asyairikum wa aqaribikum minal amwat. Lakona sampian epa padang kapi, epa tampak kapi, epa jelas kapi. Dek keluarga na kaula ajunan seampun sete. Kuna ben sampian sigau di alakona apa aboy. Itu mobi orang semate. Malah di situng kitab yang mana kitab ziarah li alam barzah. Kitab ni kaitulis sering al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Suyuti nulis ng kitab ziarah li alam barzah. Beni karola ko na sampian si itu mobi orang mate. Empian umur aja orang 3 bulan naki, cek orang 4 bulan naki. Orang mate ni ka uning ka umur sampian. Uning kapi hadirin. Wa in kana khairan istabsharu bih. Mun orang semate ni ka uning lako na sampian lako fokus istabsharu keje ben bunga orang mate epak semate embu semate mbak semate majadi semate cek bunga namun anang ala ko taat ala ko ibadah ketimbang kene ka tapi wa in kana ghairu dzalik king mun nak foto na ala ko juba ala ko maksiat qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana king mun nak foto na bede sa ala ko juba orang semate ni kata buang buat tu aki nik aja gak hadirin pakuat tu nak mbak semate Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana ya Allah cak pamatiaki kompoiten kula cak pamatiaki panakanten kula cak pamatiaki anak ten kula karena ki ala kotusah hatta tahdiyahum kama hadaitana sampai bi ajunan ipabicce akati ajun mabicce ten kula mati dalam keadaan selamat cak pamatiaki nak potuten kula ki badala ko coba mangkana torai ibelajut torai ka ibelajut mun bede orang bek meler kuta abid semati ya hah nggih orang ni mun meler abid saya mati. Sikus bagus lah banyak mati tidak ada mati gik dengun. Tak usah orang maki pau bocang ring belajut ya saya masak saya kalah kena mun selotok itu orot itu. Bener. Keng cak ke dalil kan cak ke dalil tu kau bilang oh ya mun dia kena maju ngecok sanyo le tak mati kau. Takut tempo ngecok tempat ke belakang bah nyetrum jeng mancing ngokol sambian. Ongkuan orang ni kah hadirin. Apa orang meleng ni kami abid saya mati ya. Sateja atu aki. Kula mangkana sering acareta. Kula ki engak ke zaman kona. Lambat zaman kona ki osom maling sape.
Maling asapi ni kalambak mun ngecok kan tempo na musim hujan-hujanan. Karena orang paknya mana tedung kasah. Maka dalam lambak mun ngecok ni kan maling asapi ketika musim hujan-hujanan. Maling ni kalambak mun ngecok sapi kan lo asandalan tengki kak. Mau uning kak. Saya kemas nyampir di huru orang. Oh, ni tu. Ngeding berta. Cak gila gula saya jambak mari lagi. Maling ni kalambak mun ngecok tak asandalan. Itu mun lampat teman kita laku pasal lampat tasokon. Kula atanya agar yang berajut. Sampian toman ngiding kabar bede maling etanca olar. Ada kan? Padahal jenuh-jenuh ini kebuktu nak olar keluar. Padahal maling ini kemun ngecok kol telok malam. Padahal maling ini kalau asandalan. Mi tak teman nemu cerita bede maling etanca olar. Olar takok tung. Tak teman nemu cerita na bede maling cocok duri sokona. Bener-bener. Dan gula lambak teman ni cerita ibi mbak senika. Mbak cerita senika. Orang jejong mun ngecok. Mbak. Orang lah. Orang. Ada apa melak kelak. Naik kening belet kakek. Orang lah. Bang kabin sekali. On. Cek pun mbak sini kah. Orang jejong mun ngecok. Makin itu kebuntong olar tedung ya. Ini kecil pun mbak dan kuda. Orang je mun ngecok. Makin itu kebuntong olar benih pah nanca. Tedung olar aja. Mun itu ke duri. Duri dah lemes. Tok nyocok kemana. Kula ketika maca hadis. Qalu Allahumma la tumithum hatta tahdihum kama hadaitana. Kula pah ingat ke cerita nak mbak. Patut olar ni kata nancak ke maling. Patut duri ni kata nyocok ke maling. Ternyata orang saya laku cuba ni. Kesetuju banget tua saya mati atua aki. Mak le tak ender mati gelu. Ya mun tancak olar kan mati. Maka nabi banget tua. Itu aki mak le tak lem mati. Anapa? Mak le ki atobat. Iberi kesempatan mak le atobat gelu. Mak le tak lem mati. Mangkana orang ni mun meler. Napa-napa leking olar. Kles madikan tak ada kan. Dimma bedoreng meler pah. Kek saken. Ku napa boleh keng pasake sara ku lagi lo teman ngiding berta beda maling sapi ni kay ita pani penyakit betok. Soalnya mun betok bening ngecok sapi aja ke tuan rumah lagi. Mun pa masuk ke kadep. Ya ban ke tetanggone juga kapi aja dit. Tak ada rokok enggak? Oh beda sama. Tahu di sambat mana. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus roh ni kepada Kak Dimah hadirin. Yang dinyatakan tahu kepada kita. Roh ni kepada Kak Dimah. Roh nikah. Kalau versinya Al-Imam Qurtubi dalam kitab Tadhkirah. Roh nikah berdeneng fauqas samawati sab'i. Beda yatta salangi kapeng petok. Kamu langit kapeng petok ni kah? Tak usah kapeng petok. Mereka kapeng ngetung gula tahun ni. Tengal ni kata ada apa kah? Beda-beda tesah gula ban sambian. Manusia ni beda-beda tesah. Mun jauh tak iketela, mun semak padeng. Mun semak ikeding, mun jauh tak ikeding. Bener. Mun jauh tak ikole, mun semak ikole. Jadi manusia ni kebeda-beda tesah. Kamu lagi kapeng petok ni kak. Jauh. Jangan nyatanya. Ada apa mulai lagi ada? Mulai. Serbuk. Tapi makin jauh hadirin. Buka lengaling dari alam bersepadeng sebeda alam dunia nikah. Sementara kau leben ajunan karena alam kasar. Dia kata oning. Alam berzenikah odi. Tapi ada bun As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi. Dalam kitab Mafahim. Kehidupan arwah itu al-hayatul barzakhiyah. Odi tapi ke odian si bangsa barzah. Tak pada ben odi engkau lajunan. Kula ben ajunan parlo tedu. Karena jasad. Betul. Kula ben sampean parlo ngakan. Karena betul saya parlo ngakan. Kula ben sampean lesok. Betul. Arlo ni ke ampun ya tak parlo tedu. Karena benefisi kampun. Jelas.
Dadi roh nika sabe ialam berzak, otabe sabe ialam kubur, batan sabe dalem kubur. Roh beda ialam kubur, batan beda dalem kubur. Se oleh nikmat roh, se seksa roh. Maka nak ialam kubur ni beda dua tempat, beda raudhah min riyadil jinan, beda hufrah min hufarin niran. Beda kebun ingat aki dari kebunan swarga, beda curang ingat aki dari curang neraka. Makanya kita ada orang masuk swarga. Swarga mari nak kiamat budian. Keng ialam kubur, orang seselamat sebagai kebun seingat aki di swarga, mun celaka sebagai kecurang seingat aki dari neraka. Imam Ghazali adabu ketika roh ibrit nikmat beten nyetrum kebeten sebeda ilmu kubur. Ketika roh ibrit seksa saking nyetrum kebeten sebeda ilmu kubur. Imam Ghazali pah abri contoh sampian mun asaren ka pah amin pe eta bang joron burka ilmu mempe ngiding salah melo sampian ojeng mi melo jak si berka ilmu mempe buk sampian tedung pas amin pe akemi banjir maka miungkum dan jasa akemi ilmu mempe ni kecepun Imam Ghazali ketika roh ibri nikmat nyaman na beten ni kanoro nyaman karena antara roh dan beten ni kabada sambungan setak bisa evesa ketika roh ibri seksa beten ni kanoro tak nyaman jadi seksa kubur nikmat kubur nikah ulama adabu alam kubur beni dalem kubur jadi bada dalem kubur bada alam kubur mun beni ilmu kubur beten ni kami mi ekofuraki, mun tak ekofuraki, kita sebagai manusia itu harus dikubur. Kenapa? Karena jasad kita kalau tidak dikubur itu lutut. Bahasa Indonesia lotto apa? Bucut. Basi baru ya. Lotto. Apa bahasa Indonesia lotto? Mun busuk baceng bu. Ya lutut juga. Wah ini kalau lutut dekat aja melarat ya. Beten betangki. Beten ni kalau tak karo mangkin ki odik ni kegudeban sampean saya poles tak buang bu. Oke kan? Cuma kata pengajian tu ada tek lagi dengan setengah jam tak lemari bisa beda. Mate, pokoknya cepon kakak gula. Badan pun tak berharga. Wis. Ini ki ibri koncong dah kan ajar reng kakek. Ki ibri koncong. Cendra munyi mengkerocok koncong buki apa tuh? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Beten mangkana hadirin kuburan nikah kapan oleh 5 tahun 4 tahun saampun beten nikah ancur kan oleh kali boleh ke kuburan anyar dilem kubur nyetrum dana kuburan nikah kapan oleh 5 tahun beten mun ancur oleh kali boleh makanya Mekah bin Madinah nikah Mekah Madinah nikah kuburan acor won jadi Mekah Madinah nikah kuburan ampun acor idem kasa jadi mun bereng mati tinggal buka to dungah masjidnya sabe udah 5 tahun ancor buka to dungah masjidnya sabe tinggal senikah selotok kasa ikana seancor iganti masjid anyar anapa karena kuburan ini cuma bedena beden mak legule benajuan ketika lotok tak jadi ngoreng makanya secara hukum fikih ngalelo benga kuburan ini ada ukuran lemah. Si penting kuburan ini aman dari bau dan aman dari hewan cukup. Lemah berempah ada ukuran. Sepenting majidnya pan lotok bau tak keluar aman dari koran hewan ini ampun cukup. Cuman ukuran sesampurna muntro sampurna ukuran lemah komatun wabestoh samancingan ben seculuan tanang. Ini sesampurna. Jadi kapan lobeng mari kaleh sampian masuk ke dalam mancing pah tanang apa ke atas. Lemun pada ben nikah sampurna. Minal mu'tadilih dari orang sedeng-sedeng jak terlalu renjeng abid gelu saya ngalia jak ngokor kahulil yasin ning kayak gelu bani urusan pandek lanceng deh bu apa cangkeren tapi
Sampean cak gelek ya teman dek reman di orang ini gula. Bani maksud makrda ko manoros senik kateti bu pala torot kah. Mau tepak kareng ngapedina dia. Ada apa? Ada apa cak ni kuding tibi bu? Munding tibi apa na boleh eteng? Ku make pergemarap. Acam. Njak benih ke ngambu kok keng ni kucarum mata kok mate. Ene njak aku di dek iya mun. Acam. Odi. Ada apa katanya ni? Oh, diri aku diri. Kurang berapa? Nguncang desel ru bu. Cek nguncang penceramah. Itu pak garing apa dina dia. Bahkan ini manabi hadis hadirin, manabi hadis yang dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, manusia ini kan yus'alah. Neka etanya aki dari mungkar nakir ini kan ilmu kubur, enggi. Cuman sebagian ulama beda saat debu, pertanyaan mungkar nakir ini benih ilmu kubur hadirin. Pertanyaan mungkar nakir nikah beda alam ko. Apa mi benih ilmu kubur? Karena mun mungkar nakir nikah atanya ke ilmu kubur banyak orang selalu atau mau ben mungkar nakir. Apa? Karena banyak orang yang ada kuburna. Contohnya orang mati takil lembe cenah akan cukup tengah tase. Ada kuburna kan? Mun pertanyaan mungkar nakir nikah dalam kubur berarti orang mati takil lem lo atau mau ben mungkar nakir. Orang keker dari pesawat betena ancur tal-talan ada kuburna. Mun mungkar nakir atanya dalam kubur. Cepun ulama pendapat pertanyaan ialam kubur nih kak. Mun pertanyaannya kayak dalam kubur orang keker di pesawat lo atau mau ben mungkar nakir. Orang India lo kan dikremasi India. India ini kemate yo berbeni kuburaki. Mun pertanyaan ilmu kubur orang India ini kalau atau mau ben mungkar nakir. Karena ada orang India kuburaki. Yo ekala abunah selain ke sungai Gangga, wah itu aki yong sang hyang widiwasa. Saya kamu masih minta nyanyi aja. Nja marah ko rumor segami haram di nas album biko. हम यार है किया है दिलदार है किया है हमसे मिला करो Allah sampean guong-guon padahal ke artinya tak tahu tauning artinya kan kulo tauning dia pon beli boleh sampai mungkar nakir ni kebeni dalam kubur yang sebagian ulama tapi ialam kubur mun atanya ialam kubur ada orang selepas dari mungkar nakir karena roh pasti ke alam kubur kapi jelas bentak langkong dah mungkar nakir ni ke ismul jinsi nama jenis beni kedua mungkar nakir ni kah pada ben rokib atid dia ke beni kedua sejumlah nama nussah tiap bau nak kau ben ajunan bede malaikat tak ajunan bada mungkar nakir ni ke beni kedua jadi makilah belajut ni ka makilah pa salakku orang mati 20 orang mati abareng mungkar nakir tak kira bentung marrab buka kudu jawab cong akhir ngalia banyak orang mati kon bahaya ya Allahumma sholli ala Muhammad kalau kian di acara marin asar kak dia dedeng jadi pertanyaan ini kayak dalam kubur mantar gula benajunan bisa aja jawab
Makanya gula seneng situng lagu ni beda dari tengkin apa mekasen ni kah lagu nasa ni kah lagu ni kada adang lamba aslinya lagu solawat kota lagu li ahli baitin nabi lagu ni ada adang lamba mun se lagu aslinya nasa ni kah inna fil jannati naharun bil laban li alin wa husainin wa hasan. Emak eteng kira ni apa ada lagu-lagu na persis ni kakeng esse na ni kah terkait masalah jawab pernah pertanyaan mungkar nakir. Kaularna kuste Allah pangeran kaularna deka Islam atoran kaularna de Muhammad utusan kaularna deka Bapak ajuban. Nikah apalagi nikah jawaban idilum kopur sampean lang apalagi mun apal na mate ya mun apal jadi mun malaikat atanya marabbuka apal kat mun tak ipal ya Allahumma sholli ala Muhammad sampai bila ronika alam kopur sampai hari kiamat hadirin nanti setelah hari kiamat dunia hancur sehancur-hancurnya 2 kali peniupan sangkakala bersih ngocak 3 kali bersih ngocak 2 kali akhirnya manusia baca ke boleh ini kasih maksud dibuna Allah ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Baca ke boleh manusia mari kiamat orang kafir bah ngucap ya wailana man ba'athana min marqadina celaka siapa sih macam kok dari tedung saya kocak cek dari tedung ni ke beni ilmu kok beni alam kubur tak seksa cepon Imam Qatadah cepon Ubay bin Ka'ab cepon Ibnu Abbas bainan nufhatain qadra 40 sanah ay qadra 40 sanah. Tiupan sangkakala pertama ben nomor 2 ni kakak cek 40 tahun. Selama 40 tahun ni kelakar prei tak siksa kubur. Maka depan ni pecega boleh jangan kafir. Ya wailana celaka. Siapa sih pecega boleh dia? Nikah pecega bila nikah lastari na kiamat. Al Imam Qurtubi dalam kitab Tadhkirah Adabu kal jaradil muntasar. Manusia ni kapah keluar dari lem kubur nyelatak pada ben beleng atal-talan hadirin. Mari na kiamat. Jadi eronika turun pole ke bumi. Beli kabeten sa ilim kubur manusia pah odi pole. Maka nabi ulama mun ngopuraki mayit papolong ben keluarga na cek papesa. Mun emba ibun lao babini mun aduh waburan bun lao. Mun bapak kopuraki bunda jah, embuk kopuraki bunda jah, macadik kopuraki bunda jah senikah. Mun anak kopuraki bun temor, kompoi kopuraki bun temor, panakan kopuraki bun temor. Jadi kapan cek kemudian yaumal bak sini kata melas beda pernah. Kakek su iya ti. Pon daripada selamat iya bu, kan di acara Mari Nasar bu. Jadi endang korang yang unjang bibi lagi ngampung ke acara dan sekadin toh si bisa pada pak semoga tetipai ngak kau le benajunan mak lepakun atu aki beng sepo sampun sete karena beng sepo sete kadin totek dan tean napa saya eden te 2 doa kalaban sedekah alhamdulillah saat makin 2 nikah beda kapi doa beda sedekah beda mangkana reng seponah orang belajut makin nikah saya kholi selamat sareng ajunan Allah karena ampun atorok jawabna Gusti Kanjeng Nabi irhamu mautakum bid doa awis sedekah amin Allahumma ya reng tutup berdoa ya reng bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah لحضرة نبينا وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وإلى جميع أرواح آباء وأمهات masyarakat belajut karduluk indal kubur وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم وإلى جميع من انتسب إليهم على أن الله أن يغفر لهم ويؤلي درجاتهم في الجنة
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وأدخلهم الجنة مع الأنبياء اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسنتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم واجعل ثواب ما تلونا وما عملنا وما قرأنا وما تصدقنا فكاكا وصدقا وفداء ونجاة وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين واختمنا بحسن الخاتمة وارحمنا وجميع الحاضرين إذا سرنا وصاروا من أهل القبور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا سيد المرسلين آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله